Mayam Krumzari Impact News ki Manipuri Abroad Diaspora Speaks the Keke Thokchom Mayam Tram Noksari. Ngasi ki Diaspora Speaks ki episode asida unasari pa guest asi USA da sahi nipan hena aduga hariba masagi profession da sahi tranipan hena thabak torba BPO Consultant oina career counseling da hariba sahi sing yam sangna experience leraba lung ba guest amni mahasi mayam dong sak tak se ke Sapam Shyamananda oda Shyamananda bo khoi ngasi Impact News da tram noksari ado akhoi yamna wari si ojaji sahi nipan hena hoji keno da USA da hariba profession haijabatare laire adu mayam si khangdi mamanda ojagi career si kala maina lakhe bano kamaina horai kai lekai de gino ima baba ki na karmai to bano family karmai le matang ji katang haibi oh ke easy kurai chingam lekai akoi gi mai le rak haina khangna ba sidagi haujarak pani class 1 dagi nursery dagi class 10 box si tani to tatanjare tani to unit school delalan da leido aduga 11 12 sina Manipur public school tanjare adu matung da sahi ma gap laira matung da ai se engineering tauraga Coimbatore gi Government College of Technology hariba college of engineering taura matungda chahi mamuk Delhi da lerame adu matungda ise thabak main taura mathang tawkhibani imana khoi housewife haibe tare ko adaga khoi papung sina electricity da retired taura hajik electricity da master section officer en lerame papung gi mingna Sapam Shyamananda ima gi mingna Sapam Ongbi marang tem ningol mimcha aduga aigi yum panjare aigi nupisina loina bisina sagob min laik tagini sujata mayang lambam sapamongbi haib tare ada ichani sujare ado ngasai career gi matang sida keke na panbido ai se Delhi da sum leram badagi koi thabak se yengsilaga MBA se toge ke toramba adui matungda thabak toram matungda ai se Delhi da sahi taruk tawjarame thabak se hana GE capital korami hujik pudi gen pack kore adung sai ke na panbi da BPO Consultant hire se aina sum sahi trated hena sigi lamse laira bani na ko business process outsourcing hujik pudi business process services aidna BPS aidna khoi nascom na mingthon bi re ko BPO se kitang o se nungai ti aidna aduga Delhi dagi Chennai da sahi ani amuk tawra matungda cognizant haiba company sahi ani amuk tawra matungda Tata Consultancy Services da ise mathang sahi March sahi tara su doini gyan thara pada 2009 December da ise project am khaki hogi transition manager project leader haidana adugi thabak se tawraga ise Michigan da chachabani adumaina ise sahi nipan handak December da su hai tare ado khoi sidagi sahi nipan se sudor hai US da kana toropose adubu ai adongi kanogi saiban dagi hai chatare engineering ki line sidagi profession sidagi madu lai si Manipur da kamaina matam da khara dinga lamgane khalli thaka khoi thabak engineering luraga profession sida dum sang ba yabagi kudong jaba phangi da bra kamaina lakibano US da lakibano oh ai se am noningam le ai se class 12 lurakan da am noning jani matam sida khoina khangda bi sangse khoi samna harada matam da Google lerem de internet lerem de ana khoi lekai ahan jing da chalaga hangbane kai main tawai hai ke tawai ai se mathematics yam pamjaba angka se khoi angang dagi hayak panate imana ga yam chai dana phudana tawraga angka se tamna hayak padai di angka se yam pamjaba ada Delhi da mingchang gen japne da khoi tamong khangna ai ming pajar da tamong kheda chadena e nang engineering am tawruso nang angka pamaga di sida tam kena to mark tu kitang wa name badagi college aphawa da mingchan phangda da college keno aphawa da phangda na Manipur chalaga engineering ge thare khalaktana Coimbatore tame do Coimbatore in civil engineering tam ki basisu civil engineering mechanical engineering khara tawraga adum tam khare to civil engineering se magi matam da college ki placement se koi company me am low lak pase even ai na su to company Tata Consultancy Services moina koi brands me am levis da brands se koi computer science learning electrical electronics and communication matam da levis se mechanical production levis da koi ki civil engineering ki satra sidi thaba ya de na sai moi placement te khare thaba ya de na koi thahan de koi na kai changning asu ko hojik pudi thare hojik pudi matam do am khenare ai na hai wise 1999 gi wari ne adai da sai gi aina LNT da su interview pizarui ada ai matam do practical knowledge khara wat pana rai khalakide aduga ai se Delhi da lakans da asagi thabak se sum yeng pada ise matam ma tha tarung se retail company me thabak tawjarame aduga in MBA se sum mayam khoi ai sa ama panja hoga da mamna class in first year engineering tam matam sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ MBA ꯕꯨ ꯆꯪꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯅꯩ MBA ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ MBA ꯇꯝꯃꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯊꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯔꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ US ꯇ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ US ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯝꯊꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ MBA ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CAT ꯑꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯦꯁꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯄꯩꯈꯥꯗꯣ ꯈꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁ ꯈꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ 12 ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯔ ꯈꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯖꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯖꯩ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ BPOꯒꯤ B ꯐꯥꯎ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯅ GE ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯊꯕꯛ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯅꯤ나 1999ꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗ GEꯒꯤ 6 yearsꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ yearsꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ GEꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯜꯂꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ GEꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GEꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯄ adagi team handle to basi ngamam da basi leadership skills me ama hapsalak pa mathau do moina hapsalak pa ne ba nomugi sum on the job training tawraga ko and operations da delivery da khogi sai business process outsourcing ki thabak mayam da insurance ki project am da tawjarame and insurance ki ai khang da basi moina makok tagi loi phok takpi hai tare khoida and my training se process training domain training se pv da matung da ise sahi taruk se lejaramani genpack se da hojik di genpack kore matam da GE capital ki back office poramine adu matung da ise US da kano da chennai da chatlaga mai mathang chatkibni hai tare chennai di USA da satpa matam se da isa se matam naha oina ga lagi bra ta hai yum kai palaga chat ise yum kai di hojik delhi gurgaon le ram da panjare yum kai se pale aduga ise opportunity ding khlak pani ise genpack da thabak toring is da genpack ta han toram ba khoi boss am khangna nang cognizant da sumaina am le nang lak di channel am da law na ise chat pani adu di cognizant nang thabak tor ka da di yamna moigi environment da ngon khetang chana da ba haigadra the cognizant is a very good company ada ngon da khetang kana to budagi ise TCS da mu thabak ka project am kana role am phang da chong thok pa ada chahi am mu tor kan san ngon da ai boss ne nang sumai tu na Michigan da am le hai nang chaning bra ada aina yam nungai gi base GE capital da tawre cognizant tawre sai clients sing US ki clients yam handle tawra pa mama adu mang da so khoi pabung na radio ko lebi de say voice of America se am to in tarak pa an American culture American work style American clients sing say na so loiner rak pina ko ai ngon da America se am nong thoki de hoi mafam du gi ano bu da adu na ise 2006 da is a business visa da amkhok tha mam khai gi chacharui ai first US travel se Tennessee high the Kamala state sida there is the I say dum ka hani ko hek yo ga car ga se wire ga thau duna ga sun hai ga do man bo do hai yam thun susana gi bo yam thun susana gi bo adu maina ai gi manaba khoi gi kano sina colleague ka hai tare ka koi thabuk to ne nang di yam thun hai kamai dei no ai se dum sinma lo udum hai ga do man bo do ado hojiki family puraga ham de chate sas tha mama khai han visa da chale amu thola kanda tabak tu di ada tu phangabra kamai to hana o tabak si cognizant ki da is ham da cognizant ki chacha bani tham khai gi training ki project amal lower pagi and process transition da wi adu mudung TCS tabak to kana is ani rak New York da business visa da ani rak chale aduga kon madam Michigan is a person long term ni sai visa is a B1 visa is na business na to tourist ki visa is a B1 visa koi ko adu koi thabak da deputation tha basina makhala ani hum le adu L1A haisina koi gi managerial cadre L1A is da chahi taret lebe L1B is da chahi manga lebe L1B is na H1B ga ma visa type makhale ada is L1A da tha bani kano TCS na thabak si moina adi deputation da pi hai tare India gi employee do TCS ki US employee da hai TCS si tata America san le ko international corporation TAIC na aduna
ꯆꯠꯂꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯨꯆꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯀꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤशिꯒꯟꯗ ꯐꯝꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯅꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯦ ꯑꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯨꯝꯕꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯂꯩ 2009ꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤशिꯒꯟꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯍꯥꯏꯑꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯤꯟꯁꯤꯅꯥꯇꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯁꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯦꯁꯤꯗ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯁꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯁꯤꯅꯥꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒ ꯊꯕꯛꯄꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯣꯝꯁꯤꯛꯀ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄꯨꯁꯟꯗꯕꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯛꯅ ꯊꯣꯛ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯇꯕꯩ ꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯑꯥꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯒꯁꯦ ꯄꯨꯡ 1 ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯡ 19ꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯁꯤꯅꯔ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯦꯁ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔో ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔോ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 4ꯗ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक मतुंग मैम अमुकना तराम ओक्सरी उनसरीबसी अखोगी यूएसए दा सही निपान हेना बीपीओ कंसल्टेंट अदुगा कैरियर काउंसलिंग दा सही निपान हेना एक्सप्रेस लेबत सही ता निपान हेना हिरम सिदा थबक तौरब अदुगुमलबा सापम श्यामानंदनी श्यामानंदबो अमुकना तराम ओक्सरी ब्रेक मतुंग सिदे अखोइना सुम यूएसए की मतंग दे अखोइना करी मुखंग मणिपुर गा इंडिया गा मोसे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट डाइवर्सिटीज मैम लेबसिदा अखोगी फॉरेनर इशू अदु माइग्रेंट इशू सी यूएसए सी करमाइन तवी मैते मणिपुर की नॉर्थ अमेरिका मणिपुर एसोसिएशन लेरे अदुगा कोई सुम ताजबदा मखोइसु हाना एफर्ट हेड की सैथिंग हम फंगिबा स्टेट अमो ओइबरिना अतो फॉरेनर सिंग लाखोदा मखोइना करम वेलकम तौब्रा करमाइन लेबि मखोइ केनो से कल्चर मसी अखोई केनोनी इंडिया दगी लाखपा मैम अमा लेको अदो मखल मखन गाई आईटी प्रोफेशनल मैम लाक्तुनेबा अदुगा मोइसिंगसिना यूएस की थबक मैम अमा लौखी अदुम गुंबगी खरा मफम खरददी अखोई नुवाइनदबा अदुम लेको अदुगा अखोई मेक्सिकन मैम अमा लाक्सलकपा अदुगी अखोई केनो तौबसिगी खले अदो अखोई इंडिया गी ओइना अखोई सक्सी ख्वाइलुबा अमा अखोई सक्से इंडिया सुमा मानदेबा हाइद्रिबो मानदबदो इंडिया मसादगसु हाइरो गाना कोना इंडिया रे हाइब दंगक्तनगा थोइ पोनिदा अदुना ngasai overall aina thabak ngasi bok tawjarapadi kai adumba kaimta di thengna jakte moni thabak tawriba akhoi gi environment se mi khuding mak se yamna broad minded oiba moi se yam kal di moina world se keno se malam se moi ura bane aduna mapan dagi lakpa se moi work moi company sing si global branches loi leibni na akhoi gi moi gi collectiveness moi inclusiveness yam leibni na akhoi aina michigan thabak tawbo se pikraba michigan da ai gi team du da UK machami yawi Brazil machami yawi Portuguese machami yawi adumaina ko I US tabak do say am no I pause na prithvi malam si myam ama tabak to lem workforce the India ma sam so myam yaw ba adu ba mokoi da yengthi bo khop ge adu wafam de kam ta leite adu ba se ai nasi bo de thing na jate ado hai ta ba yawi ko mafam khara adagi hoi gi tabak cheng hai jab IT professional dagi as business professional sin ta ba atop maham tabak khara kana to khatang manual intensive oi ba tabak kum ba dagadi akhoi gi kana to na mi singa kana akhoi India ma jadaga
ni khudong ti bakar thoki badum yawi ko adu masi yamna masing yam de hai tare adu na adu hoji lei ba khoi gi North American Manipuri Association je for khoi mai tei haibat na te Manipuri gi oina leira bani na tongan tongan ba khoi gi tongan ba khoi gi kanglup jati sing hai Manipur khundari ba jati club yaw bra kra mai mai tei khakta gira ka mai toi basi gi je masi ya North American Manipur Association hai bani khoi gi North American Manipuri ne soi da hai ne North American Manipur Association je khoi tamo Jupiter aben hoi dei mayam ma founding member mayam lei ko khoi tamo lalit hoi tamo Sujala adagi khoi uncle na bagana ga na moi han mama first president namagi adu maina ngasai gi moina form tor pusida nama hai bisi Manipur bu nungsi ba mai tei masana tabi ai ade Manipuri na tabi ai khoi mayam lei communities mayam lei ke Manipur da masi natraga su Manipur nungsi ba Manipur ge associate taujaning ba America da khoi mayam lei ga dina maram di masamang to Manipuri ni haijadraga su ko khoi Manipuri yim da lu hong ga lei ba gum mayam lei ko adna adugi mayam dagi North American Manipur Association na targa sem gi bani adu han adu khoi han miyam yamam de hujiti miyam yam aduga aigi mot di jati khoi kunai mayam community mayam se adum moi moi gi sudum lei jai hai tare ko adu khoi namas de dum mayam si yawi na busum hai yaw dum mi sum adum meeting me sa mayam si yaw dum su lei ko aduna khoi mayam si dum ai di mot tin yawe na adu bo sei da khoi gi mayam si Manipur gi damak ta Manipur khanbi ba hai ba poram yar mina khara di hena madi scope si yap khara se hena saw hai jahon dar jahon gi ba su uri saw na su uri taw ta bo aduga khoi gi Manipur gi oiba kari Manipur gi su cultural kano se activities yam ya me hai tare ningon sa ko sigum se tum pangthok pu gi khoi na su kai kai khoi gi channel YouTube ta kai da dum phang u su lei adu masi normal khoi gi Indian sing hai tare India gi tongan ba cultural diversity am su lei tana mai tei Manipur khakina ta Manipur gi ningol sa ko ba de gi serau ba de gi Christmas na ta ba Hindu gi su mayam lei masi su dum kano ta enjoy to program mai to masi adum khoi gi Indian gi settlement sing yam lei bin ne ko khoi gi atopa Diwali bu hai ro de gi festival mayam ma ko Hindu festival makan makan lei se khoi gi Gujarati gi atopa festival hai ro khoi moi gi dandi adu lei ba dandia dance kan lei ba makan makan gi matam lak pena khoi na lei ba community the Indian community yam lei ra magadi moi gi Indian community temple phasan lei ko je inte ba mayam makan sa aduna moi sing da dum mayam khoi se khoi gi keno na apam mai matung ina dum adum sum yaw de yaw na ri po da mayam ma aduga khoi gi kano sta USA da lei se separate settle tor ka permanent settle tor ga leiga do leiba khoi Manipur gi missing ji sara ka yamuti oirang do mane sara sum ka khoi gi hisikin organization am form tor ga leikhra bani na adu happy sara pom ni khangbi ragni kari madu masi gi number se fluctuate tawe khoi la amaga chahi mari manga lerga han gi bagumba aduga maruina hojik se khoina last count of the mi chani has adult ni adu family wena paraga di chama ga yankai musurang da aduga phasana kano khoi green card permanent resident or green card holder aduga citizen phangbadi masing jai cham yamna di khangjade adu yam de khar di yam de about cham khare helang da adagi khoi gi khangje dingi se sagi sinpham sida la bani na Manipur gi natraga India gi tongan ba khoi gi USA da saning ga thabak career counseling care option khaning ba ka bu da kari khoi mateng si kari samanda na kari pi ba aduga kari makhoi da hena tahonning ba adi USA da lao kai na sum kausaning bi wakalon sida kari khudong chaba PBI kari mateng PBI masi da I ka hajiga nama gi khoi career counseling gi khoi even Facebook to si lai aduga kano sida khoi nama website su mail ID dum thabi ra ko khoi career counseling team am lai executive committee sida adu special oina team am lai adubu ngasai gi aina khudak ta madugi wahang pizza bataraga di thabak oina tawraga thabak company dugi through da moi gi deputation da lakpa ma sisina assembly ni thabak to kano da official process da lakpa official process lakpa si phai sam gra aduna company khuding mak the global company ni moi branch ana mana Indian company bo America da branch mayam lai ko adun magi boss to wai center ga US da exposure am pami kholi su dum pirakani ada khara performance to khara phaja tare ko sin option ani sin like tam dhaba like maka tam dhaba do ana masters to dhaba mayam se khoi GRE GMAT mayam tharaga TOEFL tharaga university like tam dhaba se khoi score do yam di scholarship adum phajana phangi adu masi khoi na ngang sina masters gi loram dai size da thabi ra ko PhD to yam chapi ai direct graduate lorga masters chat pase dum kain kai de du masi gi scholarship se khara tang na phangba adagi kano se H1B na moi high skill migrant program harisi kamai to gebo ai se thabak chahi tara thabak tore maru in software engineering dane high skill migrant program adagi physiotherapist ko moi thabak moi skill khar lai US da lai skill lai tre ma pan dagi lowa ya he dana H1B program haisida ma masana thajaraga consultant amagi through da
ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯃꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯏꯃꯦꯜꯗꯣ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯥꯗꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯍꯪꯕ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯨꯕꯗꯣ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯒꯨꯒꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ sometimes it's good but sometimes information ꯌꯥꯝꯃꯜꯂꯗꯤ ꯀꯣꯛꯇꯨ ꯉꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯩꯒꯤ career counseling ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ careerꯁꯤ achieve ꯄꯥꯟꯊꯨꯡꯗꯣ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁ ꯏꯊꯟꯇ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30 40 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯒ ꯗꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯌꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤ ꯖꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ USA ꯗ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯖꯔꯨꯔꯒ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ USA ꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯀꯗꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯁꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯈꯔ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯔꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯗ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯗꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯅꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ escort oi mane duido ada moi se rotation da US da thane da moi kizaduna US da kamai chatoino yam lapi kholi gan hai do ko US kem lapte yam na eko aduga ke haining asagi moi ge environment si yam nungai hai tare settle da establish da yam tuba adung asagi mayam se in haining budi moi labor profession da ada moi gi company sing global network layer ga ni mana chaning ga di ko adum pursue to bi hai aduga definitely ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ performance ꯐꯖꯔꯗꯤ promotion ꯑꯣꯏꯅ US ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ as a ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯐꯖꯔꯦꯅ deputationꯗ ꯊꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ exposure ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ US ꯗ ꯂꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯍꯤ 10 ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃ exposure ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕꯝꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯗꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗꯒꯤ US ꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ US ꯌꯥꯗꯅ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯁꯤꯅ immigration ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯗ US ꯁꯤꯅ ꯈꯔ strict ꯑꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ US ꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USA ꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯨꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ USA ꯗ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯅ खरा कंट्रोल तो नो होना बता लम्हें दुहें से याव बइना अदि मतन करी करी कई लई मसे US तदी अखोई लॉस यामना याम थिना मोइगिदी स्ट्रिक्ट ओइ भाइबदी मोइदि कैमता अखोई कैमता मनुंगदा कैमता अखोइना कैनो सेंटोक साजन तोब कैम यादे हाइबदी अखोइना सेंटोक साजन तोब हाइबदी अखोइना मदु अखोइदि सिदा कैम तौरसु मदु खुमजिन गिबा याइ नत्रा पैसा खरा पिरगा खंगना चाना बगान आदि खंगना चाना बoi कैम लेरो अखोइ इचम चमना ट्रैफिक की कैनो सी ट्रैफिक लाइट से अखोइ रेड लाइट से वायलेट तोबा speed violate tawba siba khoi ahum mai adigi driving under influence DUI da ko khoi drug charam ya natraga khoi youth am ya ada fa ba daraga di moi license lo thokrani moi aduna ngasai gi icham jam na ha da moi gi law su di automatic story ko aduna moi monitor rokani so kana gomna crime ne hari si criminal si um lei har si ma si jam toina monitor rokani ba ma si monitor wa da gi pro moi gi law su di yam thagat ningai ne moi di moi gi da micham achouba ma cha leite lan bulaladi adum phare phangam thokpa magi kano do cherak to adum phange hai tare ko mi si standard chap mane hai tare chap mane hai tare moi VIP culture ga si hoji ki ni kusam tare dum basi USA daga di laita basa la ka bain to VIP culture se kano ne mase ai di yam ngak punge da khoi VIP culture hai se khoi government official khara di legadra VIP hai da moi gi masing diam leite VIP khut phone de moi government official moi security yawa state to gi governor guma moi ne chat kanda lambi jam chaw khre ba ana khoi sida VIP culture hai se
airport ta phange ta congested rak VIP khar la agadi lambi phange VIP sa agadi congested rai da ad moi lam da moi gi USA gi president duna chatpa natraga di ko atopa mi na chatpa di khangju khangwai aduga chale bo khangwai moi gi dum cha khani aduga government ki official na taba hadi governor president aduna taba tai di ko maybe Hollywood taga actor go mayam oi baduna moi gi private security guard among thamnei ko sina taba business ki era da leba missing di moi di moi yari security guard se yam leira su uroi ba ana hoi company na mi kano sing se mathan da gari thousand ni mathan dan chachani ko hei moi life se standard se yam na khoi gi meme gi respect se yam leina ba hai tare hoi khoi phatta ba mi kano khara kan do yam lei ko yam lei adum akan khoi kan do na bising ko khoi sum aina hangjari se de khoi Barack Obama na hotel sanga man mathan da pot lay bukot pa adugumba mayam mall daga sanga man tawjaba mayam to retired kano but US president ora mimni da mani am civil da am sappa adugumba ujaba dani hangjere ise ado Manipur di samthana ta yam tongan ba culture diversity VIP BVIP ga na sum level ni ba ina sum hangi ado akhoi gi maroina yamna matam si loisilak gi haitare tasengna Manipur dagi asomda kano tawbusing sida Manipur ki nahasing hai tare sai da USA nang career option je USA choose to gai na hairam go da tongan ba like Russia dagi Dubai mayam lai the international country mayam not only profession ki demak di USA ji am phabani gai na haibining ba lai bra duga masin kari manam dagi lai ba sa no ai hena phabasi bo ba US I think mayam compared to the US ki economy dagi Europe ta sudum lai cost me ado economy se moi gi di yam na booming oi ba dagi opportunity se yam lai ba dagi entrepreneur moi gi Silicon Valley se world gi company me am entrepreneurship ki me am da dagi moi gi na diversified oi ba mong lai makan lai gi ba ko aduna angang sina chat matam da natraga khoin chat matam da hoi option do heng lai thar su thabak ta yam option lai bai ta adu ai gi mot di thabak si India la tawar su thabak ni thabak to yam padan do bi ba Manipur tawar su ko hoi Manipur da ni khatang noi je Manipur da thabak si yam dedication yam wat prang sincerity dedication je ai doi thabak si no ngi pung ni pan ka chap chaba mong da phajana to bi ba ko si agi di moi ada thabak to US na chakhali na traga atopa lam na chakhali je kaishna te moi na thami to thabak to government thabak bo ero CSO gi bo ero na traga khoi gi private companies oiro thabak si yam phalana to ba hai ta matam chana Monday to Friday am no Monday to Friday ni 8 to 5 pung ma matung tanam thabak to hoi to bo lai adu moi shift matung ina ko but on an average 8 to 5 8 to 6 am to sit pra tawraga moi gi ke hani Saturday Sundays di family time dagi moi gi relax to na ba dagi trekking to na ba am to ba hai ta adangang na US pa definitely a good option aduga Europe chat ma adu thabak si India gi mapan chat pathe option ba phangani chalo khato kanu chalu option phang matam da aduga any country da settle da matam da hojikti aina yam chapung haijage Manipur pick up Manipur se akoi na ga hydro as under 16 gi kanu da football club da mini pan yaw re da khoi yam chapthuk sei da ko ai ngasi kanu yam chapthuk haijage ba America da khoi Manipur gi pick up lam sidagi scientist da lam le ba masing dai ha ga hydro su masing je IISc Bangalore gi lakpa scientist mayam le re ko IT professional Manipur dagi laiba numbers any khan badadi north east akhoi na yam ngon khan jai adagi worlds the global nahan akhoi gi MP ana kano da New Zealand chapi ban sam da me ama thole ningol chako bo do New Zealand se pick na ain ta mi ani ko le me do family si Manipur gi family sing se khoi gi Manipur sing se settle do si across the globe layer mani Africa da me angang sina chat pa matam da mana quite number 1 to se just hook up to the mang city to laiba mai Manipuri hires ne ko mai na to Manipuri ai nan Singapore chachari Singapore da mayam lai chak chami ne do mayam se pun base hai badi masida kiningai kaim leite ai son mi hala ma chen bana te na samna ha da I Dimapur da mai ti ma ma khang ge hai di madu mai background kai no da hana thi draga di ai hapet ching na ba yai ai sum haijari ni bai se mam di Dimapur natraga koi samna anak pa Dimapur da mi phatab loi le hai ba na ta pa mapan da Manipur India da gi mapan la ba hai di mi sing se moi gi clearance loin to la ba ne sing haizer ba ana moi khangna biu aduga settle to yam thuna thugani maram di kai no tathok tasin to da aduga masagi agi home miss to su to roi adu maina le bina tara gadi masi haizani yam ngai je khoi gi North America Manipur Association da su hana su thobu bo biram ba aduga Manipur da gi su sahi nipan he na hariba USA da settle to raga career option sida yamna mayang mating pangi pa adugum da ba
marup Shyamananda unazaraga wari sabja ngaje batung da sans mung phang so abuka unazaraga wari mung sabai khutong sab do koi loksake ngasi ki damati Manipuri abroad diaspora speaks si matang asi losinjari being tabi kwai pun mati kaina na bayatan ni jari. Thank you all.